بسم الله الرحمن الرحيم Oke na katon samain ya. Oke na katon maksud dasan insyaallah. Batuk dasan kita. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari niya waktu ini tumagnain program sing kita pagtawahon sing kami kablan iftar amin makauna raing hapag buka ini rukun na pila tahun lima bay in programa namo ini tiap-tiap maabot bulan Ramadan bihadtuin dakanan sin pengajian tumagawa niya to nakauna to ha cable Sky Cable channel 50 ay biyayaon yari kita ha Facebook iwan sin kini YouTube. So ini naka-record in pengajian ta tiap-tiap awal pengajian di insyaallah taala kalau awal ding mga kaoruhan ta na inang guest daw ta dimil kato pengajian mauli amoy pagbisarahan in pengajian at insyaallah subhanahu wa taala. So waktu ini dimihil kita lang ta biya mga pagpatumtum deng ha amin pakarajaan simod na maripalaw man nato waktu biyaon kaya tagngan nato sin waktu ini muna in bulan Ramadan muna hilin ko maripapindo ako in ini muna sumalam isab siya kato taniw katan Sheikh Alim Nadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palangguhan ng haaramas ng Allah subhanahu wa ta'ala inadlaw ini lang tapanagnaan pagtangkasin kita niyo di bulan Ramadan tahun ini murah-murahan bangmayan sa Allah subhanahu wa ta'ala kita niyo dihilan kusog labi luwa kusog sin pag-iman patuhan rabbul alamin amuyin lang ta kakausan ta tunayon inparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ini biya na sin pagpuasa haadlaw niya iban na sin mga kasunat-sunatan haruman niya biya na sin mapagsambahyang tarawih ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ini ni maghajat suway lang ta makulasom kita makulasom labiluwa amuin lang ta makusog in pag-iman patuhan rabbul alamin so naon saan kay wan isab makusog in baran sa na malamay pag-iman magdaw yan ang kusog siniman minsan pa yung kao ng sinbaran mabiya ang mga laungta bukong na macho tuod sa banging pag-iman makusog patuhan na pula namin makadda sampay sing ginhawaran niya laungta makatukayan tumanay sinparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala rapon bang baran hadjain malagbo baran hadjain makusog bangway kakusog sin pag-iman pila na rin ang mga tao makusog
sa titinggalan ng kawajiban pa Allah subhanahu wa ta'ala. May ta pasalsin wayroon pag-iman sa wasa patuhan ya Rabbul Alamin. Sa murah-murahan mga palangkuhan ng Islam, in kita niyo long tayarin na simula ha panagnaan daw si Ramadan sarta pilay minit takuman insyaallah subhanahu wa ta'ala na matambok sa tunay sa binang kaadlaw pagtangkasin kita niyo. Murah-murahan matambos na to insyaallah ta'ala puasahan in katang iadlawan sin Ramadan dahil haidin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya mga katutay manghuran pagkain waktu sing kami long ta aming pagtaon ng qabla iftar tadi pa maka dumatong in waktu pagbubuka nakabiyasan sin pilay tahon na programa sing kami iban sin guru kalasahan ya Sheikh Zakaria Muhammad long kahaba mahapon biya ini magpaon kita misan dakuman tiyo-tiyo pangadjian sarta bang in kami rin yung kakitaan dua kami nag-aaway bilang partner lang ta programa ini na bang aunding ha mga kaguruhan na available sila magkatabit sin kami mahinang biya lang ta guest sin kami sabi ay ni waktu amoy real na mo kanil waktu sila in dimihil pangadjian sarta yaw nesab kami lang ta sampay biya pag disasas kasan man yu in mga palaharan sin mga hukuman sinuno na topic kamo in masabot sin sila insyaallah subhanahu wa ta'ala na arapon pagkalawang tabi mga panagnanan lawyaw nini na way pa nakasadya katuan na wala kita naka-invite ng mga kaguruhan sin kita niyo amoy nung tabi lang guest sin kita niyo na insyaallah ta'ala ahat-ahaton na mo na iba siguro kalasahan lang ta diin na ini katawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala ha amin pangadjian sin kita niyo ha magkulang baglabi lang ta mga 3 minute in lukay-lukay niya. Jadi niya mga palangwan ha kamay Islam kaunan sa kita niyo lang tahat yung pag-aaraman na to. Uno-uno na ginisan tibayhuan sin ibadat amuin siyara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kamunahan in tiap-tiap muslim in subay niya kaingatan iingat niya in uno-uno na parda akan kana sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin pagsambahayan suway niya kaingatan in hantang sin pagsambahayan biya kung sin hantang sin pagsambahayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi Nabi na mayta sallu kama ra'aytumuni usalli pagsambahayan kamo biya sin kita niyo ako si mambahayan atin niya sambahayan kamo biya sin hantang sin pagsambahayan kulang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalang mo wala na yun Rasul sallallahu alaihi wasallam takita wala takya masahan in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala kita sin dua mata timilog rimuko simudod asang bahayang gani nahantang sin paninguntaran niya na yan dahil lang ta kahadis-hadisan sarta amuin kaptanan si mga sila nakaabot ka niya amuin kasa ko paghantang niya nagibadat po Allah subhanahu wa ta'ala kaya suwi-suwi nila rakatan ka yan na nakalukis ang mga ahadis sa sahiha kaya may taga ko sin mga laong tama patod na mamayta amuin tungod sin pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala hantang sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan sin pag-hajj pag-hajj damikyan suwi na nula ingaton mangbiyanin hantang niya sa mayta na pag-hajj ini pag di makaawo akabayaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam at wakan aturan na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di isang primang amo yan in Nabi na mayta khudu anni manasikakum ay kawa ka mo rin kako kati na upi ka mo kako bangbiyan hantang sin pag hajj ko narabikyan in pagpuasa suway na isang hati on sin tiap-tiap magpupuasa in aturan sin pagpuasa sabi pagpuasa biya na sinarin ini urok nun minarkan ng Islam amok siya rukunding hama karukundukunan sin agama Islam bilang paparan mahugot sin agama Islam na bangta ingatun ingkay mananding mga siyara sin Allah ta'ala ibadat labi na to mapatut ingatun in law na bilang rukun sin agama Islam biya na sin pagpuasa sabi nini naamok din mga rukun sin agama Islam amuin mapatut sarta wajib at tiap-tiap muslim in suway humati kaniya mangbiyadiin aturan sin pagpuasa sin pagtangka sin kita nudi habulan Ramadan
Sa mabangtay kaingatan ni naturan, biyanin kaagi, biyanin pagtagna, kuno maghinugtuan na bangdi makaamo, mayroon na mahasil ta karayawan hadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna binamayta, pilahad na rin hama magpupuasa. Mayroon mahasil niya rin kapahala sa puwasan niya, malingkan. Uhawa jay masinam. Iba sinhabdi. Namun na rito, amuin taong magpuasa, sa di pagtinggalan in parkala, amuin sa tulaat, di kabayaan sin Tuhan rabulalamin, hawak to siya nagtangka. Biya na siya magbisaralug dama, magbisaralugat lambing, mamungmung pagkahiniya, maningkad-ningkad tabiayaon, mangalo, mamisarahan mo kung mareho pagkahiniya, sinadlaw, Ramadan, hawak to siya nagpupuasa. Way mahasil karayawan. Lamod dito hadto, lamikyan, amoy nagpuasa kau sa, wala na ka amo aturan. In pagpuasa mo, pasal sin wala kau himati. Sin hantang, sin pagpuasa, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kako. Na amoy ni maksud mga palangon haramay sa mayta, in kaguruhan sin kamo, kauruhan sin kita niyo, amoy hindi magbati laol, magpasampay, sin pamanlo sin arama Islam, diin na, in kagaus-gausan nila, rin hatas sin mimbar, pamuhadara, pamag-Hindu, long taha madrasa, iban how no na binaybayan kasi mga longta waktu Ramadan bihay ni amuin in kaguruhan sing kita niyo how no na binabayan bihay ako daing harum paadlaw wayan paghari nila yan nagpatumtum kato ng paliharan sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sa may kahunahan na to makaamo magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mabyan na sinaribang di makaamo in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala nasasangka na kita niyo nag-ibadat mayroon na pahala mahasir kita ni hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So dengan mga bisarong singkitan yung mga kamanghuran, mga palangwan haramay Islam, nabiluwa mo niyan kamo yayaon ni maalok kamo, lang ta live Facebook inamon lang ta programa sing kami yayaon. Dengan mga hati singkitan niyo amo na in lang ta ta'rifus sawm. Unuhain hatihan sin pagtarong as-sawm atau bakan siyam. Amin pagpuasa ini. Unin ta'rifan niya, unin definition niya. Sebab na bang hawasa sinulong ta puasa. Habasa Arab ka tuan sa umatawakan siyam pagbiyangon na ito. Nang kanalong ko, in bahasa Arab, ayaw ta utungon pabasa ta. Duwaing bahasa Arab, duwaing bahasa singkita. Na maumpiag ang gilan, ay ko imen lang muna, tausog na sa ating kaptangan na ito kain. Yan ito Kaya sinamuna sa buta sinamuna di mabay. Ayat sin Allah ta'ala kutiba alaikumus siyam. Na in kamaturan ng mga bangsa ta ini, miyanahan din sila in siyam, launta, amon umbol yaon. Umbol siyam. Sa kaulalong na pardo sa bahayan ay pagpuasa, atas siyam adlaw ra. Sa bisod nila yan to. Na mari kita paamuin launta, pamanasin as-sawm. Launa as-sawm, hatarifan ni as-sawm huwa al-imsak بنية العبادة لله عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Berikan ko الصوم هو الإمساك بنية العبادة لله عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. In pagtagon puasa law na al-imsak, pagtangka, pagsandal, pagtangka, haniyat tumunay mag-ibadat karna sin Tuhan Rabbul Alamin an jami'il mufattirat intangkaan mo sandalan mo rihay ni inkatan sin makawatal hapu asam katan sin di manjari hinangun hawaktu adlaw sin Ramadan sandalan tahanan mo yadto habiyay taka to sin agama Islam mapatut sandalan atau akan tahanan min tulu'il fajri ila ghurubis syams tumangka siya tumagna daing hagagwa sin fajar sadiq sampai katugom sin matasuha daing hagagwa sin fajar baita sin mga sila amon yan naghihinang sin schedule bihayamon law na in hinapusan sin
pagkaon na to sinwak turong amo inlaw tamang ka magsahur inhinapusan niya yan ha estimate nila katuan ha yan nakakita niyo ang mga jadwal sin pagbuka iban pagsahur diha tahon ini nakamutang doon na unlaw na bisan upat iban kauhan tag upat minit kanto katuan ha kulang maglabi 4:24 doon kau lauta tumagna magtangka pag kita mo sin lilos mo lisag upat na iban kauhan tag upat minit lisag upat iban kauhan tag minit hapanagna adlaw ha sa tiap-tiap adlaw magkapida-pida yan siya magkapida-pida maglikid yan to maglikid bukod simo katalin time ta tumagna siya along ta intugtuan sin pagsahur ta bang mamut na lisag upat iban kauhan tag upat minit magkulang maglabi humudom na kaw kumaon iban minom di na kaw manjari minom iban kumaon bang miyabot na 4:24 inya to estimate si mga sila kamanghuran amuin sila in naraak law ta naghidya tol sinamon schedule yan tiyawa nila ha amuin law ta pag-asa time gatuan iban na sinamon papakata po rin nilos iban sinamon umaman kay ganda yan at tawagan mo ng hirit ka ang pabiyad to yan doon ha papakata po rin nilos mo sin time sinyat to naman dyan imang miyabot na 4:24 amo na ito hinapusan sin pagtangka sin kita niyo di ka to hara ira sang buwangan iban na pabinay mo yan masuok marikan niya so rito amo ini pagtawon law na magtangka min tulo il fajar ila guro bisyams tubog dito ha katugom sin matasuga so in pagtugom sin suga damikyan maboy kang lupahan ay schedule at to be 6:04 katuan 6:04 lisag unom iban upat minit mga unsa dapat dito hapag sahur yan to malingkat pa awal-awal unta ba ha 4:24 katuan 4:24 kaw humudong mandali hapag buka sumandok in suka habayta nila si mga amon makaingat parkala ini sumandok na mga in suka haadlaw ini ha 6:04 lisag unom iban upat minit lumurok na in matasura amuin malawa na wayro na makapin amon sahaya niya pataas katuan amon lingkungan sinamon sukayaon suway malimon na siya mamukitaw yung skyline amon nang kamamahirad darat dayan kakitaan mo amon lumurok na siya yan way nakakitaan mo lingka sinamon timulong niya yan to na nakasadok palawon amon na kumansaya-saya niya pagwain kakitaan mo yan to so abay ta nila 6:04 dito na hinugtuan sin pagtangka ta nakadali na kita muka sarta amo na ito ni waktu hipagbabang sin mga muadtin so amo yan ito mga kalangon na kama Islam magkulang maglali in lang tawag to sin kita niyo hawihaon ini paliharan sin pagbuka iban sin pagsahur nasabat ko maglikid yan to duway-duway adlaw duway-duway na sabi na mong lang tapuan magkulang maglabi ay roon nagagumanap at humilang siya hanggang minit tiap adlaw biyayan ito mga talangon na kami asala aon dalawang mga jadwal yung utang sa mga kamanghuran yan ng mga Facebook kakitaan niyo kuwan sila mga council sa mga peninsula iman sila munong kanina maahad moral Islami so inshallah subhanahu wa ta'ala amo yan to maniukyo din kung may kapatungtong sinako kato ni Batan ara po rin sumugpat sin pangadyan nilin kuha guru kalasahan ya Sheikh Zakaria Muhammad panitapantal padilang urus puta na yan to nakakawa kita yung pangadyan dito tungkol paparkala sin pagtagna sin pag-ibadat na to puwasa adapun in parkala katan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan imaawang kato asal in mananasaw amin bangman na to di katunay roon hamin kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya way roon madawat na to kasadnangan yan in syaitan in biyay kato dunan law niya habulan puasa panagngan payat to
Unun nagakutan na ini syaitan. Kumagawa in paggakot pagyanon dito in kabtangan mabni lil majhul. Ihilan maala si mga ini ahlul lugha manjari ikaw ini umagpang manjari ini Allah Ta'ala manjari inyan katantan hisiu-siu yan kaymo sabab na Allah Ta'ala iwan sin iblis aun piyag bisarahan nila tungod sin parkala yan waktu di na siya tayo maun sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dahin haamoy in pagtakabur niya na nangayo siya patuhan Rabbul Alamin buot amin mahulihon nain pakaradyaan niya di siya magtuy-tuy butangan sin hukuman talong niya subay narito hakay na pusan sin waktu nangayo siya patuhan Rabbul Alamin diulan siya usman siya diulan na long niya abihayaon tingkataan sin dumungog iban maka dapang hindo mo hapaan ko sila katan laakodan na lahum siratakal mustaqim hapaan ko yung daan harap maun kayo mo katan harap paagam Islam hapaan niya mimbay ni aidihim haunahan nila waan aymanihim dahing hapato nila waan syama'ilihim palawan nila iwan dahing hataykuran nila wala siya buti niya masabot indahing hataas ibang kawawa di na kahapaan ito muring kahapaan niya paunahan, paulihan, pato, palawa bihan atin niya iyaon ukab kato pataas sabab di makaagpang iniblis ang kan na subay kita daran na dyan ngayon tawang pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala hakatahan waktu labi-labi na pag-ibadat ya Allah dihili ako kusog dahil kayo mo dihili ako tibot dahil kayo mo dihili ako katan sinamuin ikatunay mo sindaakan niya pangayon mo pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sarta tumtungon niyo misan yung pagkulap tayo ni bang kita ridulan sin Allah Ta'ala sin pagkulap tayo kita makakulap matawag pamintangan ta tao lasig-lasigan bihan pag nanamuri na misan makahiwal na yan mataon kikita mo sin namin puasa na kauna yan to habihayon waktu la narihalaw man na to bihan na iban mataod dahil mga hinangta magkalawang kita hakatahan pag-ibadat sambayang aw akhta al-musallin magkalaw dahil lamikyan hapagpuasa inyan katan mataod amoy mapalawita in parkala bukon mapatutahin ang una waktusin bulan Ramadan sa kamatauran si mga mano siya pagkakitaan ta labi-labi ng bangsa tayo ni magsandal kita sim pag-inom sim pagkaon sinadlaw asobet to magapasapasisab purul singkatan kakaon amin ganti nila rito haruman ito bukon pag-ibadat pasal wala nila nakawa imaksud simpagyanon pagtangka ba't yung pagtangka doon bukon sa dyan tangkaan mo pagkaon ibang pag-inom katan hindi mapatot hinangon pianglangan sin Allah Ta'ala labi-labi na hikawatal sin puasa tasubay na to ito tangkaan katan halian ito katantan na labi-labi na impagkaon di na to manjari pindahan impagkaon taray ha ini adlaw parum sabab may ta kita magtangka may ta kita iyanad doon na yan hasupaya gumaan in baranta magibadat sabab sin amoy intutungbasan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala lipat mang lipat hawak to sin bulan Ramadan amoy hindi na to mahasil harugaing bulan sabi ito subay makaanim baranta mag-ibadat subay kita mataw kasi doon hawak to yan amoy hindi na to lugpason in waktu subay na to mapakay katan doon na pag-ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala labi-labi na to in sambahayang tarawih wayroon laong taring ha mga bulan man yarita hinangunin sambahayang tarawih bulan Ramadan da ang kaneng kamatawran si mga salafus saleh in
pagtarawi nila sampay paamin akon mabut nain sambahayang ay inini waktu sahur bihan sa may way piagbidaan sin ini tahajud pag ano di ba sin ini tarawih sabab karwarwa yun nga niya salatul lail qiyamul lail bihan ampay sambahayang dum na way limit niya salatul lail matna Insa bayang dong dorong karakaat, itindog mo ruang karakaat. Ubus ka sumalam, timindog na isap ko ruang karakaat. Ubus ka sumalam, timindog na isap ko ruang karakaat. Way limit niya. Way biyat ya kato. Pilain sa bahayang tarawih. Kita dyanin nagkanta. Hanggang na ha, mga ini. Muna ha Madina, kaya sa ako pansin kami, kauhaan rakaat. In pagsambahayang nila. Serta tiap-tiap doom ang kajul subay maubos kapag sambahayang. Na hamat ka sambil miyabot yung pagsambayang tarawih katluan tagsiyam rakaat aun parayin kanila kapatan tagisa bihan sabab sinuwiro niya to limit niya diin haamuin kakausan sintaw timindog kaniya nalabi marayawin mataw din sintiw-tiw bukong ba? Intiw-tiw may nang mo tiw-tiw day sabihin mahasil mo karayawan bang mataod day sab bihan so inya to deng dagay mo na inyan tingkatan kita ini magsusun ayaw rin magsusun amuin tao na kahinang dusa misan yung bariman magsusun da uning pagsusunan si bariman bang kulong niya napatao din ibadat ko biyan hay ni pamarasahan bihan ampain makasud surga na kublaan siya sin dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo paka amuin asal wayroon maksiat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala misanin nakalaway na siya narka kaya napusan pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sin surga amuin limalaway na rin alam sin narka makaiyan siya way pa nakiririhilan sin Allah ta'ala kasanangan biya sindihil kako ini amunin kahinapusan makasudsur ka lima labay na rin alam sin narka na yan mahaba yung kisa niya rong tayo kisa yato amuin magkauno sila man sin Allah subhanahu wa ta'ala law niya na kanto nakaw dahan yun naman to payuan yun naman to sinuno sin tuwig pagtawag lang niya maul haya amin tuwig dimihil kabuhi kay musing kabuhi kakkal bihan sabab kakkal na yung kataan dito halam narka kakkal na isa balam kaminsanaan inhalap pasul ka damikyan kakkal na isa na lang niya na ikaw yan lapas na di na ikaw makasul palam sin narka naroon na siya nag-alo-palok bihan ubos ito mato na siya pa saumsing kahoy in kahoy yaon timitindog naroon na siya lumambing bilang law niya ya Allah manjari ba ako mo pa saum-saum sin kahuyaon makasilong-silong ako roon nalong sin Allah ta'ala bang ko hilihil kayo mo di na ka mga yudo kain laong nari na amurat yung pangayo ko pagkato niya pa saum sin kahuy makananam siya sin kasanangan katumtuman na yung katantan kabinsanaan kaniya pag-uus makakita na isab siya ahon din dito malabong-labong din sinaming kaya kuanan niya sumukat na isab siya pa Allah subhanahu wa ta'ala magbalik ya Allah kabayan ko lang ni madto pa amin ng bukya biya sambo-sambo inuno niya indahon niya yaon malagbo-lagbo yung lambong niya manjari mo yung niya nagbaita ka rin ako sumukat to kain usbihan sumukat na isab ka nakadto na ka lang bento na isab siya napag-ubos pag dito man siya bihan kakitaan niya nin lawang sin surga sarta karungan niya na in pagkukuyag sintaw surga sumukat na siya ya Allah manjari ko lang ni sumuok kadya palawang-lawang sin surga yaw ay ikaw niya ubos na ikaw na ngayo di man di na ko rin ako mga yudukain nari na akong mag-isab-isab bang diya kato di na ako mga yudukain dulan na diya kako niya pagkanto niya man to pa lawang sin ini surga nari na siya makatahan bihan sabab sin pagkukuyag di urungog-dungog niya
Sumukat na isab siya lang, pasura na ba? Kulong naman ito palaw. Ay, kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imian na kau rin, na mga yudugay, ngubasan na isab kau. Iya. Haupun, tapasuron na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, palak sin surga. Doon man siya halam sin surga, matubihan, na, lang niya, pangayo na kau sin kabayaan mo pangayon. Nalong niya. At niya pangayon niya, ning kapanan niya kata, lang niya murad to. Lang sin Allah ta'ala lipaton ko. Makahangpo impiya ngayon mo yan. Kita tahu yan. Yan to amo natin nakalabay na narka. Nakuno yan tumahasil sing kita. Amin labi tindayaw niya. Ang paimbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kamu mangayo pa Allah Ta'ala, amo pangayuan yun first class. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Bukon ko imen lang ko lang misan na kuman siyante bang mana lang surga. Bukon biyan to. Di mabayan Allah Ta'ala simbiyan to. Yung kabayaan niya pangayon mo inumol, hambu sa sumagawa hinangon mo ingkataan sinsarat hikakanto mo pa umulabu. Inya to kapag ayat biyan na simbiyeta singgurat na tuhay doon katantan pag-ayat sin hinang sin kita niyo amoy in jejakahan na to in himumungan na to in katan sin kingnot kahiwal na to subay yat to magpuasa in simud magpuasa in ang gawta pamaranan bukunin magpuasa doon hayan magtangka doon hayan ang mga din pagtangkaan din pagkauniman sin pag-inom sa babang amuad to inguwa niya wayroon mahasil taruga ingdeng sin hapdi iwan uhaw den di hadon niya ini imana niya wayroon pahala madawat na to ang painyaon lipat manglipat sipat lauta amo hindi takakausan itungod dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuad to naman jari mga ini katantan aun syarat niya ring mga pag-ibadat katantan na kahatihan ta beta si mga pukaha in pagyanon syarat bang siyari mahinang in syarat di datay maun inam malibadat na to biya dalamikyan si mga rukun bang kaya kulangan in rukun damikyan ninyo to subay na to dato pagupupon na amo yan in subay ini jalahan na to sabab mataod siya rin ng mga hinang law niya akta as-saimin aun din ha mga kalauman si mga magpupuasa haniyat sadya magtagna biha na so ikaw magniyat tiap-tiap adlaw sin paguno sin pagpuasa mo kung kayo ubos na ka magsahur ito nasubay inniat makasud na pag yanon niyat niyan bukun ipaglapal sa amin mukar na sim pangatayan mo hitunay mo in parjanjian mo pa Allah subhanahu wa ta'ala ring amin pardakan niya kay mo amot to inamuin jagahan mo inniat mo yan tumang kawiminang na sim pagpuasa subay yung katan di marakan sabab yung katan kignot kahibal mo yun bayaran sin Allah ta'ala doon ka bayaran ha amin hinang mo yun kapag tangka mo yun doon na yan narukon maglugpasin waktu labi-labi na mga lunggo bago inyan mataod maglulugpasin waktu nila bulan Ramadan sampay aon pa magkaroon kanta Ramadan Cup ha? Nagkaroon na ka mo kunin Ramadan Cup ha? Mag-basketball nagdakin Allah Ta'ala in bulan Ramadan ipagbabasketball a'udhu billahi minasyaitan bukun hipaglugpasin waktu pag-ibadat inapason na to amuatin urulun na to amuatin akaron na to amuatin jakahan na to sing ginawawaran sabab hiwing nakato sin Allah Ta'ala yung katanhinang na to amin huwat-huwat na ka, nakapuasa na ako. Bihay ni ng taon sinapuasa ko. In tahon, timag na ako bihay ni. Imumul na ako bihay ni. Pag gusto'y, pagbuwa sin record, balance kuwan. Uno, zero balance. Damay ka, wala kimugdan katan. Palso. Palso.
Angkan na suway na to ayaran ni mga yan to. Angkan na kita mga G, supaya makakugdan in hinangta. In pangadji, amoy tumabang kay mo, magpahugot sin yakin mo. Yakin. Amoy kahugot matan sin hinang. Sabab bangwayroon yakin, di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pukla sing katan. Na amoy yagtuin suway, ini biyan na sinagi, pagbalik-balikan na mo, ayaran na to habulan Ramadan, in katan, mahasin na to doon hawak to yan, lipat mang lipat, di na to madawhat habulan lugaing. Ayaw katan sinadlaw, misan hat hamuk doon, amunin Laylatul Qadar, imbistahan mangkaw kimugdan doon hayan, biya kau sin nag-ibadat, pilain ini tahun, tawaluan tagtu tahun nilugay mo nag-ibadat kimukugdan katan in iko'y balinsin hamukdum kimugdan in Laylatul Qadar diyan nahamuk pagpatumtum wayron sa bahayang Laylatul Qadar way sa mga salafus salih hauno sila magpatungod doon hayan amunin salatul layl adakala in pag naog sin mga malaikat, pag nakuraan sin Jibril alayhi salatu wassalam, mari pababa, ada kala mga lapitan law. Naaw niyan, makamatu kita nilong, sambahayan kita nilong Laylatul Qadar, lisagang putang doon. Ada kala mo kung hawak to. Ada kala mga lisag siyam, ada kala mga hawak to sin pagtarawi puasisa. Hangkan natuin sila, rin sila humundong magsambayang hangkan nin salatul lail wayroon siya way limit niya. Kadakala kumugdan ni sa isang murang sa sambayang waktu ito. Sebab bukunin katanian makakugdan. Hangkan na sambil tiapok kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kapanagnaan biyayta niya biya niya sa pantun kita bangku inamin pag ini naog sinun pag yanun Laylatul Qadar sa sumawa di hilan siya panglupasin Allah subhanahu wa ta'ala di niya nakatumtuman bang uno-inuno may tayo to hasupaya mag ini apas-apasing kita katantan pakarayawan naman jari niyabot na waktu na to amuin mag ini aadan ka doon. Ayun. Ganda na ko to, live yan. Dito taray ka dito. Dua. Dito. Dua. Dua yan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح